Bala Ken Rosas. Tinapalabas, nupay ada pa nagduwa-duwana, inawat latan ni Nardo ti impatrabaho ni Jeremy Kenkuana, apapatayan na ni Alexandra. Nakareknamat iti sakit tinakam ni Vanji, mainaik iti panang patay ni Tiago ken ni Mauricio. Kinasarita ni Vanji ni Jeremy, kat ditoy at tinutukan ni Jeremy ni Vanji iti paltog, kapo tanagwala daytoy. Kinasarita nga rin ni Joyce ni Vanji, ket nagpakaasi at tulungan na ang makalibas, panag, apagpampanunutan ni Vanji. Plinanumat analaing ni Nardo ti aramidan na apan ang papatay ken ni Alexandra. Iti balayda, dagos a pinaputukan ni Nardo ni Corazon, nga iti dayta agundaway, ket adda iti hardin. Ita kagayem, denggan yu ti tuloy tinubela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas. Alexandra, anyat na pasamak. Tilalaki ang nakamotor. Ang mga nagsublipay dito eh. Sige, itaraytan ni Mami ito ospital. Nasken na may salbar ti biyag na. Anya, napaay ka amang patay ka ni Alexandra. Limaban. Agrason ka pa ilang! Magka, Nardo. Takrot ka. Sana pud no dayta, boss. At daaminan kan ka nito. May sala nga babae? Ikan nakpaiti may sa agundaway. Sana bale? Siguradwek ang mapatay kon dayjay. Kan ipasiguradok matken ka. Saanan nga agbyag ti ina ni Alexandra. Ni Alexandra tirumbang a pinatay mo. Nasaya at matkindi. Numatay ti dungdungon na nga stepmother na. Iti sumarono. Ipasiguradok ang mapatay kon dayjay a babae, boss. Siguraduam dayta, Nardo. Diyak kayat amapaay ka. Amumat. Dakkel, ti panagtalagkukan ka. Kat diyak kayat apaayan nak. Amo, siyak at talaga ti puntirya day dyan nakamotor, Darius. Nairaman pa ni Mami. Patsyak nga imbaon ni Jeremy day dyan tapno patayan nak. Day tamat kagtartaray iti panunot ko. Talaga asaan nak asardan. Agridam taan na laing. Amok, saan nga agsardeng ni Jeremy? Aging gaasaan na taang mapatay. Aday tan ti doktor. Mabiit na. Inakasarita. Alexandra, patip ka rin kumalang ti pakinagam mo. Madanagan Jeremy? Abay, anyalaw na ti pagdandanaga. Ni Vanji. Madin at talaga ti madmadlaw ko kankwana. Mabit lang, tapi na ayabak. Apay a pinayabang? Tapno may kat day ta nakaro a panagdandanag mo. Papayabandak ka no. Wen, kahit ko siya timang timplay ti kape ka ni Emily. Oh, agor oray kami, Vanji. Uwan. Itimplahan kayo iti kape. Mas ka na mamuam amanipod ita. Para timplay ti kape ti trabaho. Tumulong ka ti kusina. Aglinis ka. Kan, punasam anaimbagdag iti lamisaan mi, ha? Diyak kaya ta nakataptapok. Nalinis amin ti kayat ko. Uwan. Mabiit lang. Ato yan ti kape, oh. Nawatam ka di timbagami kan ka, Banji. Uwan. Sige. Yasidag mo kanyak, dayta tinimplam a kape. Atoy. Tipayak ti imana. Tapno maibalang ti kape iti lamisan. Ama! Kinutim ti imak. Iso na ibalang ti kape. Olbod! Kayat mo, tasipatan ka, ha? Sudaytan! Ala, naibagamin ti kayat mi nga ibagakan ka, Vanji. Mapankan iti silid mo. Kat laglagi pam amin dagiti impagamikan ka. Katulong kalaangan, Vanji. Laglagi pam kumaday ta.
Nakaipron ka? Rumarkan diti silid ko, Joyce. Ang mga numakita na ka ni Emily. Apay nga anong samti kasta apa ng trato dakan ka? Sa dinupay kumati sa bali apapanak. Panakunam adapay agtalag kanyak ita. Adopay tinapipinta sa bana ka mabalin ang mapasama kay ka. Si kalangan taglibas ditoy. Tulungan nak. Talaga akayat kung ti pumanaw ditoy. Planuan taan na imbag. Sige, rumarkan na. Agsarita tanto manan. Nadamag ko tinapasamak ka ni Mami. Wala dingit anak unay. Pagduwa-duwaan ti biyag na. Sigon iti doktor, Michael. Sana rumbang nga mayraman iti pakasaknan ti trabaho. Di nakpakadanakan. Anyaman ti mapasamak. Intalakon iti namaswa. Nga maganad ka. Delikado ti sitwasyon ita. Agyaman na kiti kanayon apan ang palpalagip mo kanyak. Naturod ka babae. Katamok. Kabalam dagito'y apan nubok adumteng iti biyag mo. Isupay sigurong tisaan mo apangayatan kanyak. Tapagaro po masaan ka kabala na protektaran. Michael, pangasim. Saan ta ko mapailang nga pagsaritaan dagita abanan kita? Dispensara na Alexandra. Ngem, agtal ka kumakanyak. Kabalan ka a protektaran. Naingat ta talagan ti panagpraktis mo iti panagigam iti paltog. Tapno saan dak amamay saan dagiti kalaman. Pudno ti kunam. Ibusan dati pasensya. Gaputa uray ti inosente nga inak. Inraman dabay. Pasat amin dayta, Alexandra. Saan apatas ti laban, Darius? Agbayad dagiti nakautang kanya. Alexandra, agan-anad ako ba? Wan, mami. Aramitak na ita. Kat sapay lako ma. Tadumtang to ti panawan. Ang makapagpanunot ka na imbag. Para iti pagsaya atam. Kaya't kung amin, anaragsakan to kuma. Apay kasta ti bagbagayo, mami. Agpaimbag kayo kiti. Naimbag ako. Mami, ni Michael pa'y laang ti batik ngagbantay kada kayo, ha? Sige, iha. Amok. Ada na patagunay nga aramidam. Wan, mami. Ngam di kay madanakan. Agsubliak. Di apo Diyos, timang tarabay kan ka. Nasayaan mo at pinalubusan na ka ni Mami. Wan, gapot tayong bagakan ko nang agsubliak kadakos. Ket, kumusta mat ni Mami? Nasayahat mat. Nakaisamat iti nakasaritak. Panagkunak, kabaulanan. Nasayaan mat nga rod no kasta. O sige. Agdiretso tangarod di opisina. Takitaan ta ti resulta ti ballistic test kadagiti na aramat a paltog. Darius, adda motor asumar saruno kadata. Pinartakan na ti agpataray. Adda paltog na. Iso dahi tajay imay iti balay. Pagpaltugan na tan! Sige, ag-drive ka lang. Shakti makam mo. Lumaban da talaga. Palpaltukan tamet. Naimbaglakit din ta makalislis yakap. Saan tayon apapayagan pa'y na ito'y? Overtake kami dan. Sakong to'y napaltugan. Natamaan niya bagak. Marigatan ang amang kontrol iti motor ko. Iturong ko iti kakaykaywan. Tapno mailang mga kita. Dahito ipakpakita kan ka nga sketch. Tinas ka na surutam.
Tapno makaruwar ka dito Joyce. Nalakala nga surutan, nga magkasanukan. Di nakpagadanakan. Sigati rumba nga pumanaw dito At daatin daran da Jeremy kan Emily a business meeting. Ijay ito ti kung daway mon o makaliwas. Mari, tanak, nga umakas. Mabitlaan, ma'am. Alabak ti doktor. Saanan, mariknak, katjakon, kabalan. Dito'y tinagturungan ti motor. Sigurado ak anatamaak ti lalaki. Kita tinagnan na. At datagtag ti dara. At dalaing dito'y ti lalaki. Masapul nga agan nagta. Amok asaan anapurwan da jay. At dalaong dito Sige. Agsinatapay laing. Dita ka abanda, ta dito yakmet. Sige. Saan ang mabalin ang makaaday day jay? At dalaki di sugat na. Dahil iti motor na. No kasta nga rod. Asidaglangan dito ti ayan na. Ha? Ganyan day jay. Sigurado. Adda iti day jay apanda. Saan kanya gumumpay? Agparangkan! Tanusan! Paltugan ka! At daglang dito'y likodam. Daytoyen ti maudi nga aldaw mo. Ha? Ti maudi a balak. Kat parakan ka. Awan mo palanan. Pues, ti umuna nga rod a balak. Ti manggibus metkan ka ito. Ti paltog ko. Pues, kaya't mo gayam ti mano-mano ang laban. Sige, pagbigyan ka. Saan ko makontak ti cellphone ni Alexandra? Ganun, oray pa ni Sir Darius. Nas ka na makasaritak ni Alexandra. Tapno masangpatan na paya si Bibiyag ti inana. Apay nga saan ko makontak ida? Sa dino nga ti ayan dagiti agpartner. Dara-dara ken nakapsut kan. Lumaban ka. Sa nakapaatiw. Saan mo nagandaton ti bumangon pay? Awanin gaway mo. Kinapod mo na. Mabalin ka lata patayon no kayat ko. Ngam amok nga adu dagiti basol mo. Arum pa nga bayadam. Darius, apay adi mo pa'y lapaltugan da ita. May sa daytoy kadagiti suspect kadagiti adu akrimen na napasamak. Kat mabaling agtistigo daytoy. Kadagiti nang ibabawon kan ko na. Awan ti karbangan da ita at taong agbiak. May saak kadagiti nagbalin abiktimana. Bayamon, ada tilintag. Ison ti makaam mo. Awanan ni Nardo. Sana mabalin daytoy. Kunak tawat ngamin kan kapatayan tan. Sana mabalin daytoy. Ala, birukan ta, Alexandra. Sumignatan. Dimtangan ti kung daway mo, Joyce. Saan ka malipatan? Agyaman ako nekan ka. Agsublikan iti pamilyam. Adapay panawan. Tapnak panunod ka. Sumurot kan kanya. Saan, Joyce? Si kalangan. Makamo akiti biyak ko. Sika ubing kapaya. Adapay ti masakbayam. Agsaganakan. Kat surutem lang ti inted ko kan ka na sketch. Jakon kabalan pa'y Tito Maray. Nakapsut akon talaga. Adon tinaksay at arakanyag. Kasano akon. Naunig aderas. Dayto'y nadanon ko. Nasyak isikan. Sumuko kalangan.
Alexandra. Malagip nakpay lagayang. Saan ka pa'y anap-nak anang ramas kanyak idi? Kaya't nakpay apatayan. Patingga ka lang, tita. Kurang pa'y tibiyag mo apagbayad mo kadagiti adu una yan ang nagpaswag. Itanar to. Ibagam no asino tinangibaon ken ka amang patay kanyak. Saan ko asong batan? Tiyan yaman sa lutsodam. Kasta unay tibotan. Itaam ti addang mo. Tamay salaang akam malim. Matinagkan iti day tadras. Kayat kulagan. Tiag tinag dito'y daras. Ngam tiag patiliw kada kayo. Kabatbatuan. Ken naunag adiraas ti nakatinagan niya. Isu tinang gibos iti biyag na. Ala, mapantan. Makaamon ti kamang ti Soko nga umay mangalay ti bangkay na. Talaga abak nang dagiti padam a negosyante, Jeremy. Nababang pagsasalita. Nakasagana na ngagbayad iti uray mano. Amom, Emily. Kasukat dayta, ti kalidad, a serbisyo. Mabit lang, ang tawag ko. Hello? Anya? Ni Nardo? Saan? Saan apod no dayta napasamak? Jackpot yan! Oh. Abay! Asino di imawakan ka? Natay ka nun ni Nardo. Anya? Dahil laangan arwangan ti rumarak. Kalpasan na. Makarwara kon dito ya. Inayadag alokatan ti ruwangan. Naskan asaan amadlaw dagiti agbampantay ti panaglibas ko. Nalokat akong ti ruwangan. Adita, sapay ko mata makalibas ako na. Ay, maudin arwangan ti bagnaak. Nakarwara ko na. Partakot ti magna. Umadayo akong dito ay. Ang mga nada makadlaw kanyak. Madaapon at talaga ti tirwara. Nalawag ti makita. Kana dun ti aglaba sa lugan. Pardasak pa ti magna. Nas ka na makadayo ak dito ay. Michael, kumusta ni Mami? Awanin. Natayan ni Mami Corazon. Anya? Saan ka anawagan ni Tay? Gamamam. Si Kalaan, tisapsapulan na. Anya ti agbalin na biyag ni Alexandra, ita tawanan ni Corazon. Anya mat ti mapasamak ken ni Joyce. Gagayem, di liway na denggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Bala ken Rosas! Bala ken Rosas! Tinapalabas na itaray ni Corazon iti ospital. Nupay makadlaw da Jeremy ken Emily nga dati mading aramiden ni Vanji. Pinagbalindalangan da ito'y kas babawnen. At damat intad ng sketch kini Joyce tapno makalibas da ito'y. Sanmat asimmardeng ni Nardo aging gaasaan na napapatay ni Alexandra. Ngam napailang da ito'y iti pannakilaban na kada Darius ken Alexandra. Timpuak iti deraas ni Nardo nga isumatan ti pohon ken gapuna anatay. Kabayatan na, iti panagsubli ni Alexandra iti ospital, impasabat ni Michael nga awanan ni Corazon. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy ti nobela tayo na pauluan.
Bala Ken Rosas. Michael, agyaman na kiti pa ng bantay mo kini mami dito ospital. Awan anyaman na. Kandi mo ko mapanunutan ngagmay-may saka. Ada aklat ta ditoy. Nakasagana amang tulong ken mangkadwaken ka, Alexandra. Awan at talaga ni Joyce. Pinabiro kon. Ngam di da makita ni Joyce. Ayan nga rod day dya babae tan. Ni Vanji di makasungbat iti daytang asaludsud mo. Damagam kun kuana. Puro amin malas ti mapaspasamak itan. Sige. Damagak ka ni Vanji. Apay di ka sumungbat. Damdamagak no sa dino ti ayan ni Joyce. Apay asimrag kalatan iti seled ko. Amo mamat maturugak. Kanawan amok dita ibagbagam. Albad ka? Binaybay ang makalibas dayjay a babae. Apay, mabutang ka? Awan apulos ti kabutang ko. Kabutang mo ti special agent. Akinadate idi ni Jeremy. Insultuan na ka di, ha? Talaga mo? Ha! Umadanin nga aglepas ti kinadakas yo. Anya? Sir Michael, Joyce? naglibasak. Kat dito lang ang apartment mo, ti kabisadok. So, dito ay tinapanak. Umulog ka. Ang mga numamanda pa no sa dino ti ayan mo. Gyaman na. Mabutbutangak, sir. Andyakon kaya ti agsubli ti ng kapwag. Mangan ka lang, Joyce. Oh, atoy pa. Pasensya kan, sir. Talaga, mabisinak unay. Ngamin, basit lang ti ipakpakanda ka na kami. Agladladingit ita ni Ma'am Alexandra. Iso dito'y kapailang apartment ko. Ha? Ibagak amin kan kwa na, dagiti inararamid na kanyak. Joyce, adda ka din boyfriend mo? Ha? Ada idi probinsya. Ngam, jak amon. Sipod ngamin nakastrakak iti trabaho. Saan kami na nagkita? Apay ana sa lutsud mo, sir? Sige, mangan ka lang. Anya ti kaya tasawon da ito, Jeremy. Apay adito asilig tinang ipanam kanyak. Dito iti rumbeng nga ayan mo. Agmauyong kan. Apay adidak pay laang patayan. Sa dino ti ayan ni Joyce. Naglibasan. Napanen nagipulong kadagiti pan nakabagiti lingtag. Kat iti mabiit. Matiliw kayon. Saan ka patayan na dagos? Parigatan ka pa'y nga umuna, Vanji. Urayan niya ti araramidan nyo. Saan nyo amalapdan? Umadanin ang maparmag ti kinadakas yo. Alexandra, adugayan dagiti mangipatpatag ni Mami. Adu dagiti imay diti sementeryo. Di lalaki ang nakatakdar iti sirok ti kaya. Saan ka diyan ni Michael dayjay? Wen, adda kadwa na ang babae. Umasidagdan dito ayan ta. Ni Joyce ti kadwana. Mama Alexandra! Alexandra, naglibas ni Joyce. Katita, ado dagiti mabalin nga ibutaktak na. Uno ipakaamuna kan ka. Di mo ikan iti kanan na ni Vanji. Jeremy, matayan ano kasta teramidan ta. Dahita ti rumbeng kan kuana. Talaga ka di anti na kayat nga ibaga? No sa dino ti ayan ni Joyce?
Uray niya ter aramidam kan kuan na. Di na kayat nga ibaga. Ngem naglibas day chay. Insuro lakit din ni Banji ti pagnaan na. No kasta nga Rod. Anya pa'y lang ti aramidan ta. Patayan ta na. Bay ang agsaga ba pay lang jay. Nasip ngat, ken narugit asilid tinakaibalodan na ita. Parigatak day di Avanji. Ti bang panunutat ni Joyce? Ang mga nanya ti aramidan na. Nalipatam ka din nga do ti kwarta. Nalakala nga bayadan ti lintag. Di ka madanagan. Aramatag ti adu a kwarta. Tapno makalusutak manan. Tangay do hatamat a babae. Nasaysaya at no agtalinaad ka pay laang dito apartment ko. Juan, no day tati ka sa pulan, ma'am. Aging ga saan pa'y amalpas ti investigasyon. Dito'y ka pay laang agyan. Kaya't ko kumapay ang makita dagiti naganak ko. Juan, mabalinda ka akaduan ang mapanmang pasyar kadakwada. Agyaman ako unay, ma'am. Di ka agbabain dito'y. Simple lang ang dito apartment ko, Joyce. Day tama tinadlaw ko, ma'am. Busy kayo nga min akanayon. Isungawan oras yung amang papintas iti dayto nga apartment yo. Pud na date na. Bayan nyo. Kabayatan ti kadak dito ay. Asikaswak, ken papintasak dayto yung apartment mo. Joyce, saan mo at trabaho date na? Ma'am, mabutbutay nga. Ang mga numaulit man rin dyan na pasama kini kanyak. Dakon kaya tiyag subli ti day dyan nga impyerno. Saanin ang maulit pa'y day chay, Joyce? Ipasigurado day takin ka. Sorpresa ti umay mo dito ayan ko, Boss Jeremy. Nadamag mo ka din tinapasamak ka ni Nardo. Kasano ang madamag ko? Katawan ka rubak dito eh. Awan ti radyo, kan TV a pagbuya ko ma. Natayan ni Nardo. Kunana. Kasta ka day. Umay ko ipadamag kan ka. Kat kaya't kung agsagana ka, Tiago. Anyaman nga oras, sika, ti ipaayab ko. Sikan tumot gamin, boss. Hapayasan asyak ti inayabam. Nagtalakak iti kabalan ni Nardo. Padasam ti kababalin ko, boss. Titakas, nakalibas ni Joyce. Aganad ka. Ang mga umay dagiti agent dito eh. Sigurado ang mapasamak da ita, Tiago. Saan ka madanagan, boss? Amok ter aramide. At talagkalaang kanya. Pudnuti ko na ni Hepe. Agi na nakapailang, Alexandra. Itapay taadan ni Joyce ang nakasagana nga ag-witness kontra kada Jeremy kan Emily. Oh. Napudot man hindi taulom. Ang mga nod at na maisagmak ka. Insagana kong tibagik iti anyaman ang mapasamak, Darius. Awan ka din sirbi tibyakan ka. Apay adamagam kanyak dayta. Nalipatam ka din ti trabaho ta. Ter aramidan ta. Talaga anapagad dayto at trabaho. Wen, amok dita. Ang amom lang nga ibaga dita. Ang di mo mat among aramidan. Anya ti kayat masawan. Tiki na singid iti tunggal may sa ni Michael. Apektadon ti trabaho tayo. San ka di? Nagbidot ka, Darius. No talaga mat lang a professional kayo adwa. Anyaman ti pakainaigan ti relasyon nyo. Saan ko marumbang ang maapektaran ti trabaho tayo? Awan manan ti pagmamaayan dayto a panagsarita ta, Darius. Sige, innakon. Michael, itulod na kon iti apartment ko. Inton madamdama pa lang ti awid ko. Sige, agtaksi ak nga rodan. Saanin? O sige, itulod kan, itamit lang. Dito ita pa'y restaurant, Michael.
Kaya't ko lang relax. At ka di manan sa anyo ang nagkinaawatan ka ni Sir Darius? Sigod mat akanayon kami ngagsinungban. No trabaho ti pagsasaritaan. At kinawatan kayo mat. Ngamita. At daman ti sa anyo ang nagkinawatan. May papan iti ado abanak. Makauman humaminsan. Awan mo't kit di ati perfecto a partnership. At dalat ta dagiti sana mapagkinawatan. Sapay ko ma, ta sumardangan ti saan mi apanagkinkin na awatan kin ni Darius. Nasayat ano kasta? May ka na. Amok anabayagan nga iparpalipilip mo tirik ng kanya. Songbatan kan may ka. Aklo na kon ti ayat na. Ha? Apa yan naklat ka? Naklatak iti daytangin pagam. Saan mo ka di anam naman? Pulos. Saan ko aninam nama? Manipod ita. Agayan ayatan may ka. Naibagam itin dayta kanya. Asaan na si kati klase ti tao amang loko iti may sa tao. Ngam apa ita? Nabatad mo taluklukon na. Ita ka di pa'y nga umatras ka? Itulod ka lang iti apartment mo. Agayata ka unay kan ka. Among dayta. Ngamamok. Kaya't mo lang asaktan tirik na ni Sir Darius. Saan ka di? Mabantan. Saan arumbang nga pilitam tirik na? Apay, Banji? Anya ti kayat mo ang mapasama? Di mo matpulos kinuti, dagiti makan nga inyag mi ditoy. Jak kayat timangan. Kasta? Ha, maisagmak ka, no kasta ti kayat mo ang mapasama. Basit langan tinabat-bati a pasensya mi kan ka, Banji. Kat no saan kami ang makapagtapal. Amangan no anya pa'y ti maaramid mi kan ka. Sana ka mabutang. Sige. Urayam nga rot ti patay mo. Ha! Natagsit ka. Panawan na kun ditoy. Di mo ka di makita dagiti ipas kan utot nga umay mangmangan iti kanam? Ha! Kaasi kamot, Banji. Ha! Sayang, ti panagtalak nga impaimikan ka. Gaputa dinadaol mo anamim pinsan. Ma'am, magustuhan ka diti inaramid ko apa ng yornos diti apartment mo? Wan, limawat yung apartment ko. Ay na, talaga na ornos. Nagluto ak pa yan. Kat, mas daawak. No apay asaan abim ba ni Sir Michael iti kotsena? Intulod na nga. Ay, sayang. Nabanan na dagos? Kaya't mo ka di ang makasalita? Cute ni Sir Michael. Saan ka di, ma'am? Mayad dagiti mata na. Kan kastamot din ti palagis isom na. Day talaong ta, nakutong. Computer ti paglaingan na. Kat iti investigasyon mi, dakkel ti maitultulong na kada kami. Baro ka di pa ni Sir Michael, ma'am? Wan, barupay. Apay. Interesado ka kadikan ko na. Ha? Ay, saan, ma'am? Damdamagag laang. Sige. Isagana kung ti kanan ta dita kusina, ma'am. Amok asaan ka, Abisi? Iso nga inasitgan ka. Ibagam noon niya ti kayat mo nga ibaga. Dumdum nga ka. Imbestigarantan ni Joyce. Ado dagiti kayat ko ama-amuan. Ikanta ko maiti sumagmamano apanawan na. Panagkunak ka, ada pa'y trauma na, gapoy tinapasamak kan ko na. Tatunggal malagip na. Agsangit lat na. Oh.
Kunak man no, kayat mo ang masulbaran dito akaso. Saan mo ko mga apuraan ni Joyce? Laglagi pam. Narigat tinagdalanan na. Saan aron bang agbayag ka ni Joyce? Apaya di mo kayat. Kayat mo kadi ang maulit manan ti panangilibas da kan kwa na idi. Saan mo ang maawatan ti kahit ko asawan? Awan kadi ti panangisakit mo kan kwa na. Jak kayat abumayag. Gaputa jak kayat ama isagmak ti biyag mo. Parte dayta ti trabaho. No awan swerte. Adda ka amang ituloy. Alexandra, di mo ko masawan dayta. Kasapulan ka. Kas partner ko iti dayto a trabaho. Kanayon mo nga ibaga dayta. Ngam kanayon nakmat nga apaan. No agsasao ka. Kas laawan apulos riknak ang masakitan. Dispensaran na ko ma. Sige. Kasaritak ni Joyce no nakasaganan asumango iti investigasyon. Malaglagip ko kailangan dagiti napasamak kanyak. Pasaray sana ka makaturog iti rabi eh. Joyce, kaya't mi ama-amuan dagiti napasamakan ka. No nang ipanandakan ka, idi inlibas da ka ijay DSWD. Ada bisita, ma'am. Ada nagdurbel. Mapan ko ilukat ti Rida. Siyakon, saan abasta-basta ti umawat ti bisita dito eh? Oh, Michael, Hello. Adda ka din ni Joyce? adda. Umay ko kumay ka ni ti sabong kan chocolates. Umunag ka. Agyaman ak. Adda dita sanas ni Joyce. Mabitak lang. Sana ngagbayag. Kasaritak lang. Okay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliway na dinggan, di tuloy tinubela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas. Nobela ni Elena Nudo. Iti madireksyon ken musika. Jonah Rebotazo. May sapay asagot ka na kayo. Ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Bala Ken Rosas.